The division clear to te by ulesil and kolikani Serchhip Vangkhua hilongai thlaang Nimin Hmuntha khua Hlumpui greenhouse class Chhiahtlang tomato tharchhuahte sengna le vailiamna hun Er.K Lalsawmvela advisor to Chief Minister Technical Govt of Mizoram chuan hmanpui Lalsawmvela chuan Hmuntha khua te van nei thu te hlok taka sarkar na thok te zing Serchhip District Horticulture Officer le thawh te malak na chu chuan le ro pui ti thu te Horticulture Department malak na chu sarkar po in tha ati pui thu te Mizoram e le bara in todel theina atan kanram leilung han na manga thlai tharchhuah le ranvul chu thaber ni a hriat thu te soin lo nei tu kut na thok tu te dom ka na tura chanpui na sum te chu ani na ang taka mang tur le taimatak le rin om taka in todel tura mala thin turin tomato ching tu te chu cha in Hlumpui greenhouse atanga tomato tharchhuah quintal som panga chuang chu bazar lama zor turin availiamna ni he hun hi P Margaret Van Lalzami District Horticulture Officer Serchhip Vangkhua Hmuntha Village Council President Pulal biak thanga pachuaw le greenhouse cluster en kol tu te hne na tanga thu soi ngai thla kan i ba ka P Hana lal ro hlui betlu block Horticulture Officer Serchhip in technical report a pe a P Hana chuan greenhouse poimo na chu kut na thok tu ten shifting cultivation an ban san thei nan le off season a po hlok taka thlai chin thei ani thu soin Hlumpui cluster greenhouse somthum pakwa hi MIDH nuaya kumin April thla khan sakzo ani thu te PMKSY nuaya drip pack vek ani thu te Hlumpui cluster sa hian chung kwa beneficiaries som pathum 10 beneficiaries pakhazel hian greenhouse pathum en kol ang an ni a tomato quintal za som sari zet an tharin an seng to thu te ba ka he cluster atang hian tomato quintal za som nga chuang tharchhuah anin be sei thu a soi bokani puti kap vela horticulture development Serchhip block horticulture in tomato sengna le vailiamna hun hi lom thu soin akharani Nimin Mizoram pumah COVID-19 positive mi zanga somriat pakhat hmuhbelh ani a Serchhip atangin hmuhbelh pahnih an om ve bawk Nimin ZMC RT-PCR laboratory COVID-19 positive somnga pakwa hmuh chhuah ani a Tunet laboratory sample test zing COVID-19 positive hmuh chhuah somhnih panga an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive hmuh chhuah tharzali somkwa pasari an om thungani heti lai hian Serchhip po Tunet laboratory atanga hmuhbelh pakhat omin Border Security Force mi le sami pa kum somthum mi 60th Battalion BSF dong zolami ani a tun hnaya Rajasthan atanga local quarantine facility khungshan lai mek symptoms nei lo ani ba ka hian rapid antigen test atanga hmuh chhuah pakhat ombokin mi pa kum somhnih pahnih mi ani a tuipa atanga aizol panazin ho negative certificate nei adu awanga Serchhip sample test ani a hria kai na chui ngai symptoms nei lo ani Serchhip District African Swine Fever shilen na hmuna Nimin thleng khan Vawk thi sang khat zaruk somli pathum a omto AHN Department Chhiahtlang atanga alandanin Nimin Serchhip District khopasaria ASF wangin Vawk thi somli pali a omle a heng te hi thian zola som paruk chhingchhip mualpuya som pali field veng le chhimvenga pali veve Chhiahtlang pathum Serchhip Kawnpuya pahnih le veng chunga pakhat te ani a heti hian Nimin thleng Serchhip District khosom pakwa ASF wanga Vawk thi sangkhat zaruk somthum pali omto in Vawk thi tamna ber thian zola Vawk zanga somnga pathum athito a ASF shilenna hian Nimin Vawk somli panga swat le ani bawk Nimin ASF shilen na hmun ni lo kho pathuma Vawk thi panga omle bokin heng zinga pathum chu bungtlang ami an ni a Vawk somthum paruk zet swat a om bokani Tukin zing dar nga le achan ve khan Burma tualchhung buaina awanga Mizoram aral tlan lo lu te chanpui na tura Chhiahtlang Kawnveng Branch YMA Kawnveng mipui le mi in pe te thaw khom thuam hno le ei in chi sang sang peturin Kawnveng Branch YMA tu te chuan motor pathum mangin zol sei an pan Kawnveng mipui ten ral tlan te pual an thaw khom YMA ten an pek tur hi bu fai alu dailua nutrela tel toothbrush le toothpaste sabon thom na chi sang sang bek le mutbu bek somli le poisa engemozat te an ni a pick up ni le ekovana phurani Kawnveng mipui te thaw khom ba ka South VC in cheng sang ni pulal shwai tluanga SDO PNE in cheng sang ni pilal dong liani chimveng in cheng zanga an pe bawk
Kawnveng YMA te hian hmuhpui na an hlan tur hi tuipui ral group YMA in ral tlan te tana base camp an siam na hmun zawl seya han kalchilin group YMA kuta an han pedon ani Burma ral tlan tana han thil khawzawl te hi meiche thawmhnaw sang hnih somthum pahnih mi pathawmhnaw zariat somriat pakua naupang thawmhnaw sang khajathum somnga panga pheikhawk mix somkwa mutbu somthum pathum thosilen somhnih panga nutrela kg somhnih pasari chini kg ruk dal bekli chini peknga tel pekni sabon phis za somnga Colgate dozen hnih toothbrush dozen hnih purun sen kg nga bufai quintal som pakwa le kg som pakwa alu quintals khat le kg som pariat te ani Puzo Thanmoya Deputy Commissioner Khawzawl District Ruah Hmanna in Tukin Khan Khawzawl Road Protection Squad chuan Khawzawl thleng kawngpui dung fangin endik na an neya kawngpui nek chep le ti che thei zawng a hmalak na om thei te chu senghoi tura hriat tir na pe kan ni kawngpui endik hi zing da ruk le achan ve a zai ngen YMA hall ko da tanga chan ni in Khawzawl thleng veng pali zai ngen zu chhip din thar le electric veng kawngpui dung te endik ani a Road Protection Squad te hi village council le YMA shwai tu ten an area chin thewa an lo choi om bokani Poichlal ram eng SGC Road Protection Squad member secretary ni bokin atarlan danin Road Protection Squad hian vantlang le kawngpui tan hnok le kawngpui ti hmel hem zonga chet lak na omte kawngpui ti chep zonga nom hnok siam sang sang te an endika kawngpui nek chep zonga hmalak na ngai poimo chin mi som paruk te chu in senghoi tur le chhunzom lo tura shil ngal ni in CRPC 133 hnuaya lekha pek zel an ni bawk Khawzawl thleng kawngpui endik hi ni kumlama tangin akha to ka kalpui ni in Khawzawl khawpui chung kawng langsar zual main road chin ba ka main road po tu kawngpen hle dang te po achul le remchan dan ang zelin endik chhunzom ani ang voin endik na huna hian police PWD PNE PHIO te District VC Association Chairman le Sub Headquarters YMA President te an telani Ramri chungchanga political party le tlom ngai pol sang sang le ko shan te ngai dan thoa soiho na hun Nimin Khan Assembly Conference Hall la Deputy Chief Minister puton loi kai Swine nei ani a he meeting ko to Chief Minister Mizoram thanga chuan chiat to awangin atelpui theilavani Mizoram le state trend om Assam in rina chungchang soihona hian Chief Secretary Pul Moi chuaw ngo hne na tangin ni kumle tun hnaya ramri kai hnoi thil thlen dan tele Delhi state panhe Chief Secretary te in biak dan report ngai thak ni in ramri chungchang a hun kalta lama malak na le thu sang sang lo om to te asoya pol sang sang ai o te hne na tangin ngai dan ngai thak zui ani a rotna lu zinga boundary committee din te boundary commission din tura sarkar lei pui norte state ne Chief Minister te in betura rotna te border development chungchang te ramria duty te thuam that chungchang te state chak lak na zawzo ka ngai tua le adang te atelani Deputy Chief Minister puton lui chuan voina mi som te atangin an ngai dan sang sang soiho na hun thatak man ani chu lom omati a rotna sang sang te chu bengwar thla ka ti thu soin chin chia vek an ni in sarkarin malak na tur man ruwa tam tak a mo tur thu asoya ramri chungchanga chuan ram nei tu dik tak ni na thinlung pu chunga kan zawai tan rual na apoi mo thu asoyani Mizoram sarkarin a theina le tlin na zong zong den thapui tho mekin a tho zel tur thu asoya mipui troi om na le fin chwa na sarkarin amamo thu le malak zel dan tur po kil tin atanga clear kim vek thiam apoi mo thu asoyani Home Minister Pulal Cham lian apoi rot na lut te chu lom om ti in an thahnem ngai na te chunga lom thu asoya ril ru hmun khat pu a thei top chwa ho zel thei a be sei thu asoi meeting a hian Rajya Sabha MP Pukhe Vanal Vena Speaker Pulrin lian Sailo Minister of INPR Revenue Pulal Ruat Kima Salary Bial to MLA Pulrin Sang Ralte Hatsek Bial to MLA Pulrin Dikaralte Te Antela Additional Chief Secretary Inspector General of Police Headquarters Secretary Home Department le officials dangte antel bawk in ron khom na tel tur hian political party sang sang BJP INC MNF PC NPP ZNP ZPM te ba ka MKHC NGO Coordination Committee a telpol sang sang te ba ka JSC on Inner Line Reserve Forest atangin IO te antelani
Mizoram Journalist Association Scholarship District Member te chuan tun hnaya Assam Sarkar in Mizo lei letanor chiat sakna hmun buarchep phai nuam bul chu Nimin Khan an tlo MJ Scholarship District Member te hi pu CS Lalrin Zual Assistant Commandant 5th IR Battalion chuan alodong songa an din Hlumpui puite alo silfia tun din hmuna buaina aum lo thuasoya atira chopchil takin an riana tur saknima se tent an man tur alo thlen thute Power Department lamin current an thunlu sakto thute asoya duty post tur an buai pui mek thu asoi bawk Assam lam hian sai hapui lui thlengin kong an ron lai toa kong an lai hi man plak turin an cheibol ngal zela sai hapui lui kama hian duty post an siam to boka an police te hi ADGP in a horeng thu te DC le SP te point an tlo reng thu a soibok WhatsApp committee soidani na samen kong an lai china hian mizo pahnih ten leilet an neya hei hi tun din hmuna chuan an enkol zel theidon MT achiang lovani Mizoram police te duty na hmun hi WhatsApp atangin ke kalngai ni a apan na kong hi MLA fund mangin lai ni to ma se tun din hmuna chuan man tlak ani lo wangin JCB pahnih mangin kong shan hi lai le me kani a ma se ruwa asur du awangin na hi an thok chak thei lovani tuna Mizoram police te in kulmek na hmun chak tlanga hian police duty post net siam tumin malak me kani a hmun ma tur hi JCB manga lai me kani bawk MJ Scholarship District chuan ramria duty te zan engemozat buk zar chopa an ngai chu Home Department lam chak tok lo wanga an ngaya furwa surkara thosi le wangwatkara ram hnuai buk mumal lo oma atira changa ten ken tur an nei ngal lote generator in chhop tur an nei lote abul khomi puite natlan ngaya ni le thin chu engemaw buaina chuak pal theilaka him tok lova an ngaya ramri hmun sang sanga buaina chuaka police lut te riana tur district administration atanga silpolin ngai tua chop saka an omna tur no saruma khotlang natlang sak ngai lo tur hian sarkar hian police te hi thuam chakse an du ani COVID-19 shipui leng do na konga Mizoram Sarkarin ma alak dan le ain buat sai dan ronzir chiang tur Central Team of Experts member panhi te chuan Nimin Khan Health and Family Welfare Minister Dr. Er.K Lalsawmvela na chu apisa a ankom Expert local te hi Dr. Vinita Gupta, epidemiologist, IDSP Nodal Officer for Mizoram, NCDC Delhi le Dr. Shiva Kumar Chimtla, chest physician, Dr. RML Hospital New Delhi te anni a Mizoram in shipui leng do na konga ma alak na kong sang sample test, contact tracing, containment zone kalpui dan, COVID appropriate behavior, damdoin sang te hin buat sai dan le Hlumpui mo dang te han zir chianga an thil mu le zir chian atanga report le recommendations an nei te sarkar lai puya an thlen ba ka an ho thlak le ma in sarkar officials poi mo tenen an soi ho bukang Health Minister Dr. Er.K Lalsawmvela chuan Central Expert Team te chu lo lomin Mizoram an ron kal thei nan ngai tua na an sen mek laya an ron thleng chu lom omati thu soya an thil zir chian chuan Mizoram in shipui do na konga omzia nei ngei le Mizoram in atangkai pui nge arin thu asoyani Central Expert Team hian July ni somni sang ni somni pakhat hian Mizoram an chwa san le dolani inkom ho na hian Health Secretary Pual Ram nga ka NHM Mission Director Pu Eric Zomoya, IDSP Nodal Officer Dr. Patsuawlal Malsomale, Health Department ho tu poimo te an telani. Canada chuan India changa an ramathlona direct alu tur zong ati top chu July ni somni pakhat thleng apot sei Canada chuan India changa COVID-19 test report apom to don lova Canada an thlen ma airport an thlen top na an test report chau apom to don ani COVID-19 second wave in chan no lok ebrin somni pani atang khan India thlona direct Canada lut te hi ti top alo ni to a tun thatir lam khan India chuan Canada sarkar ne na ngen na thlenin New Delhi atanga direct flight lu tir turin an nge na ma se en non ani nuwa tun thani somni pakhat thleng po sei ani ta zo kani amai ro chu connecting flight ero chuan akal thei reng don thung ani Uttar Pradesh Greater Noida ATM pakhat chu mi tu ti hriat lo ten rokin ATM chunga poisa om cheng noi som pasari vel an ru chuak
Tukin zing dar thumvel khan mi tu ti hriat lo te chuan Noida a Punjab National Bank ATM pakhat chu rokin cheng noi som pasari vel an ru chuak ni in police te chuan an soya helai bial to police outpost in charge chu ati tu ti tok lovangai ani awangin suspend ngarani tuna hian police ba ka forensic expert crime branch sang ten ATM rok tu te hi zon chuak ngei tumin ngor takin an chui zui me kani South Africa President Hlui tan in a khung ani hnu a buai na chuan zual lam alapan zel South African President Hlui Jacob Zuma man ani awanga lung oi lo mi engama za chuan tualchhung a buai na siamin mi somsari panhe chuangin an thepui to a mi sang khat jan he chuang man an ni to ani tarlan to angin he buai na hi rem chan na ala a dor swa samle rok atam ema molian te chu halani a sipai po ko lu to ni in rubber bullet manga dar tum mani thole ni jangkhan sipai te chu silai mu pa ngai nen petrol nein he buai na hi theldai tumin ma an lame kani US on Afghanistan mi le sa an chong le tu le thu hlan chhong tu te ho US lama shwai kir an tum Afghanistan hun sang Taliban chuan bu an khwar nget zela US sipai ho Afghanistan na an omlaya chong le tuan man Afghan mi le sa then khate chu Taliban ralian laka an himnan US a shwai kiran tuma White House thupuang tu Jen Psaki chuan kumkal ta chung zonga hwai sen taka kan bula ding thin te hi kan hluta an ma ni hi kan shereng ani ti lan tir kan du ani ti in a soi Reuters News Agency na ta landanin heng an shwai chwa tur te hi mi sang ni zanga borvel ni in an visa tur po boy pui sakme kan ni ati a kum sang ni pakhat Afghanistan war internet changa US sarkar lo tho pui to te chu special immigrant visa pek an ni don ani Nimin loka Roger Federer British mate number 1 Johanna Konta te Tokyo Olympics atanga anin nu do nu in British mi pa number 1 Dan Evans po ai nuk dok vele ta British number 1 Dan Evans su COVID-19 test a positive awangin Tokyo Olympics lo am tur atangin ai nuk dok vele a tuna hian in khungsang mekin in buat sai na mumal tak anei theilova tun thlani somni pathum mai chan tur ani to awangin ain pe man to lova shiom mati thu asoi nge ani tun hnai football thu thar langsar hi lo ngai thla ang Olympic Marseille chuan Santos atangin Brazilian left center back kum somni paruk mi Luan Perez su Euro makta duai li point panga in an laluta kumli dai contract assign ani Olympic Marseille hian Perez hi tuni pui transfer Brazilian an lak lu panhi na ani a ama Ingerson chu Flamengo atangin Euro makta duai somni in an lo lalut to bokani Dutch winger Calvin Stengs chuan AS Alkmaar atangin OGC Nice chu Euro makta duai somin azoma a contract raizong hi tarlan ni chia loma se kum ngadai ani rin ani Paris Saint-Germain chuan Euro 2020 player of the tournament ata na thlan Italian goalkeeper Gianluigi Donnarumma chu AC Milan atangin free transfer in an lalut fel PSG hian kum somni pahni mi Donnarumma hi kum ngadai contract an lo zia puya Donnarumma contract thar hian kum sang he somni paruk June thla thleng adayani Fitjuk le inchis nga sang Donnarumma hi kum som palia ni atangin AC Milan a om to a AC Milan senior team tan kum som paruk mi lek ani atanga in lan chanin game zan hi som nga pakhat a khel mana June tharal rual khan a contract mangzawin PSG a hian alut ta ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuahte chu ani